Lama mata foi. Hei oi. Kau whawhitai ko tō pe, he mea ko tō pe ko tau waku ki ai. Ko whatulou ki he toa ko hangai toke lau, mo hangai tonga o kuna whemea aki he fisio i nga wā. Pea ko whatapu ki he haa ko tō pe. Ka tā ke whahoko atu ai Polokalama fo o ko eni, ai University lo au, ko Polokalama i he UTUP, ko Polokalama vahe, pe mo tonga ko toa pe, i tongani pe mo e hawheitu pe, i tapa i kolo pe, ai ngahi te whitoi whakaukau, whikawaki pe mo i kaweinga ko eni. Ko i kaweinga, ko ngahi mata i koloa, ko ngahi konga koula, fungani ua, fungani tolo. Kua whakatupu mai he atamai o tangata, i ngahi civilise motua, o i mamani koe nuk tau iai. Talu me ono aho kilukilua. Ko i tau kawe ngai. Kau toe whamanatu atu. Ko ngahi mata i koloa, ngahi konga koula. Kua whakatupu mai he atamai o tangata, i he ngahi civilise lalahi, pe me he ngahi civilise lalahi, o mamani koe nuk tau iai, talu me ono aho kilukilua. Aia, e whenga rewa e Polokalama koe ni, pe e kau mai mo haka wako make, tao ya ngahi malai i he University lo au pe e lawa ke mau omi mo kakai pe meitua ke mau whipopo waki o no wahe atu e ka veinga koe pe koe ne ka matai ko uheni toko taha pe i he lo au toko taha i he mau kau ako ko Joe Fifita ko ia ku manga au e atu ke wahe atu e Polokalama koe ni pe koe ia te ne tataki Polokalama ko ni ono ta whaaku wha teknikare. Pe ko au langi mama. Professor Susio Laftani. Ko e pure ako au University lo au. Te hanga o tataki atu e Polokalama. Pe to ki kau mai mo kau ako ke. Ka koe tau Polokalama, koe tau sio. Hange koe tau kawengana, aku lawe ki ai koe tau sio. Ki he ngahi whai tatau. Pete tau tue lawe peke ngahi kehe. Ngahi whai tatau o ngahi civilise talo me ono aho kilukilua o kawai motongani. Aia te uwhatata te tau sio ki civilise motua o Siaina, te tau sio ki Papilone, te tau sio ki Mesopotamia, te tau sio ki Persia, te tau sio ki ngahi civilise o Asia, o whai mai ai, tau sio ke ngai civilise o Pasifiki, Afrika, o whai mai ai, pe mohono whenga ke unu atu, ai ngahi matai koloa mo ngahi konga koula kua whakatupu mai ata mai tangata, ke lawa ke tau inasi ai, mea mai hoeiki, mea mai tonga kotoa pe, pea koe tau mua ai. Aia, te whenga ke uto o mai ngai whakaukau, hange koe ni. Ope he kau tala noa ki he ngahi whaunga, pe ngahi akau, me ngahi tui whakawhaito. Ai ka kaito ngai ono aha, pe tau wakai me ai ki he ngahi whaunga,
ngahi akau faito mo ngahi tui o au ke ngahi tui whakalotu ai ngahi civilise ke he pea o gaibe ai whakaamo e proklama kone un message lo au e hoko e proklamani ke to koni atu i ngahi mea e ala aonga mo mahu inga ke te ngutol whakaako pe koe whakamohui ko whakatata ko e tau sio ke whainga teknolosia ko ha ngahi langa teknolosia e ano aho tau pehe ke kuonga o e pureanga hau e tuitonga i hono whawhio anaki ke ngahi whanua ke he pe guaiha ngahi whaita tau ai ngahi matao tau whakata mai whakngāue whakai whaunga ngāue i ngahi civilise motua o au mai whakitongani o kui kai whako e tau civilise ko ha civilise motua au pito i hono whawhio anaki ngahi civilise lalahi o mamani o ku motua e tau civilise he o ku malawa i ngahi whamatala ke kamata i ngahi lai wafe tau ki mua e tau civilise i a klaisi o te ai mga civilise na nau fu maalunga au pito i he lau i a fe tau ko ia o fuafuafuafua ke tau civilise tonga niu pe he hono langa mai na e mei langa mai pe ai ne makape ki olunga ma olunga i whakausinga si ngahi senturi ki mua i a klaisi pe mo kamata o kuonga klaisi o whai mai ai ai ko uhinga ko lawe ai ko kai civilise motu au pito i ne langa ma o lunga whakatau ki ngai civilise tau whakatata nge ko civilise o ispite he la wafeta au ia kimoa ko siaina la wafeta au ia kimoa kai ke ko uhinga ia o e tau polokalamani pea ko e hingoa mangawe aki ki he polokalamani ko e ngahi vavalo whakaelo au meo no aho ngoa ia e polokalama koe ni ai mesit lo au ko ngahi vavalo whakaelo au mei ono aho ai aku makatuunga hono ngawe ake alo au he kukau ia he filosofia pe koe i tefito i tui ma alunga apito mo mahu inga i he kamata ho tau civilise o ofi mai i he kuonga e senturi hongo furu peka uhinga ia o whaia kaha no whakahingoa ko e tau ngahi vavalo whakaelo au mea no aho aia ko hano siofi ai ngahi vavalo mo ngahi poto i ilo ko ia pia mo ngahi poto i ilo ke kai hulu ake a ngahi poto i ilo mo ngahi vavalo pe me ngahi civilise ke ko lea vavalo ko lea ia o mei kainga ka au kai ke futa tau mo rea ko vavanga ko rea ko fifiri o ku kauan pe kia rea ko whakakau ko ngahi rea u whekau aki mo hawhenga ai atamai o e tangata ke nehanga o whakama opo hangahi mea o kusio ki ai pe nofo i he ene puka o e manatu pea o uhinga ia e vavalo koe vavalo ia o uhinga ia ko e tau fekumi fifiri hakiri vakiri ki he ngahi te fito ilo o ku te eki ke tau ilo ki ai pe koe ngahi te fito i poto o ku te kai ke ulavei pe o ku te kai ke mou mea ai o ku mei ulunganga te tau pe ia pa moerea koe vavanga koe feinga ke fekumi hakiri vakiri ki ngahi mea o ku te kai ke nau mā opo pe hange pe koe fifiri ko e tau fi ai ngahi whakaukau o tau ri atu o tau tuku atu ke lava ke tau mao he te kai ke lava o fi le rei ai ko kuhinga ia he ku lave o koe e nau whikau aki pe koe uhinga ia ko mai e hingoa ko ia o whahingoa ake polo kalama koe ni koe vavalo whakaelo au mea no aho ka ko hono ulunga ngā ko e tau ko hono whakaluku fua hange ko kulave anai ko e tau sio ki
ke anga e tuku au mai e civilise ai ngahi fonua mi ano aho o tau kauai. Pea kuai pe a e tuia University lo au, pe heke te au, ka mafoka Joe Fifita, ma whakau kata e Polo Kalamani, me te whakteknika re, e iai pe hane aonga kia ki mutolo mo mea mai. E iai e ngahi taimi, e whakau kai e Joe Fifita ngahi Polo Kalama, pe ko e tau tari whehui, pe ko a tau pōtala noa, pe ko e haha whainga mea ke lava ke tau whakawhetongi. Ia ngahi mea o mautokanga mai kei ke Polo Kalama. Pea oku ata ke whaiha ngahi whehui, ma tāna mai ka kuiai hono taimi e tau whotutua tu e Joe Fifita. Pea e whainga e Polo Kalamani, ke nofo, ihe ngahi rea whakatonga. Neongo te malahi ngāwe aki, pa te ulahi ngāwe aki atu, mua kau matau tau whaako me hene rea whapaparangi, pe moha ngahi rea me ngahi matakari ke he, ka te mau whainga ke mahino au pito ngahi rea whakatonga e liliu ki ai pe ngāwe aki pe o maho inga au pito mea maho inga e taha ko whia lawe ki ai i he talate watu o e Polo Kalamani ko e tau rea o kufu maho inga au pito pe ko e tau rea ko kauia he matai koloa kuo tolonga mai me i ono aho kilukilua ngahi matai koloa mo konga ko ulaia pe kuai e tau whakaamu pe mo whakaamu ai University lo au mo Polo Kalamani ke puke a hono fuo pe hono form he rea whapapalangi neongo o kuikai ke tau pure ke whiriuri waki a hono uho pe ko hono kakano pe koe contents i he rea whapapalangi o whiriuri waki e tau rea tato a hono whakaiki iki pe ko hono content, pe koe uho mo kakano. Ka koe fuo, pe koe form, he lera whapapalangi, o e tau rea, umau whaamu lahi ke puke. Haia e kau ia, e mea maho inga ke Polo Kalamani, ia e ngahi Polo Kalama amu iange, te mau whainga ke mahanga vete, ngahi taanga, ngahi taanga e la ako unga whanua, mau whainga i he Polo Kalamani ke vete, ai tau ngahi palo veape, ke tau ngahi rea tonga, ngahi whakaukau motu, ngahi mea kotoa, ka koe konga ke heia e Polo Kalama. Koe Polo Kalama koe ni te mawhenga ke mga aue atu ai, i hafo i hoko vitio e hongo fulu, te manofo, i e tau sio ke ngahi whaita tau, ai ngahi civilise motua, pe mo e tau civilise. O kou whaamu ke ualu, i he utala noa koe ni ki he civilise ko ia na nehanga o kamata mai e mala e koe filosofia pe mo e sayanisi mo e losika ai ak mo meahi pe koe kau ia i he civilise maho inga ki e tu au mai ai uesite pe he ke civilise a maamani mo e civilise a ono poni pe e whai mau pe utala noa ke ngai civilise ka te alo wha maunga ke civilise a karisi pe a moloma karisi i he whafofua ke centurion no whai mai ai a umai ke holo e pureanga hau o karisi ka makape hake e pureanga hau o loma o whai mai ai me ki mua pe a kalais o toki a umai ke centuri wha mo e nima pe mate ai civilise a loma ka kou whakaamu i he ki talateu koen ke he tau Polo Kalama ke whamama wha ai mahu inga koe talatala noa te whai ke ngahi civilise. Koe talatala noa koe ia. E hulu aki. Ai civilise a karisi moloma. I e uhinga te fito koe civilise ia. Na kamata mai mi ai. Ai sainisi, ai losika, moi filosofia. Pea moi ngahi malaike. Ai kune ke ihanga o hulu i mai. Ai civilise a maamani he ahoni. Pe koe ai rewa e whehui, pe koe ha mena e fu maalunga pe hei ai ngo civilise koe ni ono a. Maalunga katoa u civilise pe te tautala noa ki ai. Kana e nau kehe, pe mo ngo civilise koe ni, pe koe uhinga ia. E taha,
o ku tolonga lahi mai ai ngo civilization ko ni ona hanga o kapa i universio mai ke ahon o ku tau ke ngā we akipe ai ngahi te fito i whakaukau lahi pe me civilization ko ni ko fehu i ko hae uhinga te uwhai hatari ko uhinga i e uhinga ko ne taha ko ni he ko ngo civilization pe na i kai ke na to hanga te fito ki karisi me centuriono kamata mai pe me fitu kana to malohi mai ono ki mu e kalais ko civilization pe ia e taha pe hoko ke a loma me ono a na hanga fai e mea ko whakato tolo whakaako i ono lau maari e tau ata aina o i kai ke to e ai hangahi tui mo ngahi fie mau make tene hanga whakapūro ui pe tene purei a e nau lau maari e whakato tolo tau ata aina ki he ilo mo oni o ha mea aia ko e no wharea whampalangi ko spirit of inquiry ko e lau maari o e whakato tolo kaukari ki ko uhinga ya ko na matuitui mo masila e na ngai whakaukau pe mapuna e ngai whakaukau ia o ku kei tolonga pe ia o mai ke hao ko uhinga te fito ia ko ki te au e ku labe i he nei kai ke to ia whainga mea te ne hanga o whakawhainga ta ia i mo to hanga whakapulo pe whakamua ia i he taimi ka pau te nau kumi ki he whakakaukau e te mokalati pena kai ke to omi hanga hi fie mau whaka ekonomika whaka mo ui mo whaka mafai mo whaka lot mo hafua ke ne to hanga o to wesia sai ka to ngahi mafai ako ia ta ku ho na ngahi malai ka ko ku tala no ato ako i he taimi o fai ai whaka totolo mo no tala no i tau ataina ta ko uhinga ia na mapuna ai ngahi lau maari whakaako na e maa o lunga mo e whaka uhinga. E ko e spirit of inquiry po e lau maari o e whatotolo. Ko e lau maari o e tau ata aina. Mo hono whakasisi mo ta ofi. Hato e ngahi whakaukau, mo ngahi whaka uhinga, ta e whakaako pe e ku whakawhepaki ki he ako ki whakahumai. Ko e vai e te tau sio ki ai o e ahoni, e ngahi civilize ki muini mai. Pea u ke ahoni. Ngai civilise ahoni mo ya ko he ahoni. O ku malohi au pito. Ako ko nga ko ngai fie ma u whakai paanga. Ngai fie ma u whaka ekonomika. Ngai fie ma u whakai mawhai, whaka politikari pea mo e hafo. Pako ni hanga reo ue sia e lau maareo e ako. Ke tau alu ki mui ki ngai civilise ke he. Te tau sio ai ke he nau ke he. E taimu tau hawa ki taimu e tau tala noa whakai kau mo e tau tala noa uhinga. E ko ngai civilise tau whairata ange ko ispite, ange ko siaina ki mua, ange ko papilone. Na iai e na wako, neke ke pehe ke to kamata pesa ini si ikarisi, ikai, o ku hala ia. Neke ke pehe ke to kamata pe fika ikarisi. Kono ngahi mo oni i mea o e ako mo sa ini si na kamata ikarisi. Kana ia e ngahi whakaukau whakasainis, na e ngahi whakaukau whaka ako kehe pe na kamata ki mua. Ka kohono kehe. Ko ngahi whakaukau whakaako e ngahi civilise kehe kotoa pe ki mua i karisi. Na e mei makatuunga e nau whakatotolo ki e ilo. Na e te eki ke ha mahino mai. Na nau mao e fo i lau maari e tau ata aina. Ke whakasisi pe ta ofi. Hano toe ue sia e ha whaahinga fie mau. Ke me he foi fie mau. Ke ilo ai ulungaanga pe a moi mo oni o ha whaahinga mea. Ko ngai civilise ki mua i karisi. Ngai civilise na nau nofo e nau whamamawha. Ke whai ngai whakatotolo ko ngā koe fie mau a haatu. Ko ngā koe fie mau a kautaula. Ko ngā ko fie mau ai lotu, ko ngā ko fie mau ai ha, fie mau ke mo ui, fie mau ke mau ha tu unga. Tau kai ke ahano mau. Pena e hoko pe ia i he taimi o kaukarisi. Neongo i he taimi tatau e kaukarisi, ko e foi civilise e na nauhanga fofoa i mai. O kuiai ai mea, ko malawa ke tau whakatotolo,
mo whaka uhinga ha fo i mea. O si pe i kai ke toi kawai e tau ngahi whima. Koe kutala no atu koe niha oik me ka inga. Mahalo pe he kai ke mahino ke a nii pe e whakawhehu ihia i he nii. Ka koe kai ko ha mea e nia o ku whai ngofua e kutala no atu koe i he tau aru ke si laise mo ki mui. I ngai si laise i ono aho. Koe mea whai ngata ake he mo ui ai mea koe no ko kutala no atu. Ai lau maari o e whaitotolo. Ai ko whawhai ke he ake fo i civilize ko a karisi me ngahi civilize ke he i ono aho. Ko mea whai ngata atahaya i he mo ui mahalo ki a te au. I he kulawe i he motua ko e ni, i kulawe i e au. Ko e tau whenga ke whaka uhi ngai mo whakatotolo i hafo i mea. O ku si pe i kaipe to e kawai hangahi fie mau ke. Pako whaka apa uia ke ngahi whi mau. O kai ke kowe whi mau whaka business ia. O kai ke kowe whi mau whaka lotu ia. O kai ke kowe ai whi mau ia whaka politika rewe whaka mawhai pure. O kai ke kowe u mawhai koia. Kako e ku poi ni mo e ku uhinga aguia ke he lau maari o e whaka tutolo. Ko malawa ke te whaka uhinga i hafo i mea. O i kai toi huma iai hakonga o ngahi whi mau koia. Ka koe taime koe te tau lawa ilo ai mo mao ai ngahi mo o ni mea. O ku malawa pe ke ui he kau filosefa ni koe ngahi mo o ni mea o ku hao. Ka koe tau tae to kanga koe ki he mea koe no koe kala noa ki he lau maari e tau ata aina whakatotolo. Paka mea rewa ku hoko te tala noa lahi ki ai helere e tau porokanga. He ku asia me historia aspe me ono aho au ki ono pono. O ku hanga rewa he tau ngahi whi mau he taimu tau whengai ke tala noa uhinga tau ataina. Hanga he tau ngahi whi mau kehe o mau i ai mo ni mea o tau whekumi ki ai. He ko hono uhinga. Ko e tau toe omi e tau tolu ai fo i whi mau kehe ia ke ne hanga whaka uhinga i o si ai ai tu uni whaka losika mo whaka filosofia o i whaka uhinga i mea. I hono wheinga ke whakasi isi e tau whia mau. Pako manatu ai, ke tala noa maari na kauia he kaweinga, o e whekuki mea kau filosefa, mo kau waka toko lahi ngahi tau lahi. Ko e fwoi wahe tolu, ai ngahi konga mahu inga ko e ni, i he mo uia e tangata. Ko e uloa ki, ko e konga ko ia, i he tau, o tau sino, a ko e whakatapu, ko e cognition, eh? Cognition ni, cognition. Cognition, ko anga ai whakakaukau ho tau ata mai he taimi o ku tau whaka uhinga lele ai. O tau whaka uhinga ai o i kaito e mālohi hake hafo i ongo pe ko hafo i fie mao. Ko cognition. Taimi o ku ngāwe lele ai ata mai o tangata o whaka uhinga o iai ai uhinga whakalosika. Lelei au pito o i kaito e huai hato e whima. Koe konga i taha, e whai mai whela wake kau filosefa, i hono whawhi hanaki ki he cognition, koe konga koe conation. Koe conation, kono uhinga whatonga, ko e tau mua ke tau wiri taki ki hafo i mea ke au. Ai koe tau, koe rea whapapalange, koe striving for. Ko e tau hanga whotua whai tau mua, ka tau ngā ue, ke tau alu, ke au, ke mau e whai tau mua. Koe conation. Ta koe konga hono tolu ko hono tala noa i mai e nau ngā ue halo koe i anga e whakaukau e tangata pa koe ne mo ui, i taimu tā noa whakaako ai, koe affection. Aia koe affection, koe konga hono tolu, koe ngā hiongo kehe ai tangata, i he taimi o ku whenga i ke ne whaha ngā ue, pe ko e ne whakakaukau. Aia koe fo i tolu ia. Nā pe he kau filosefa toko lahi, koe cognition, koe conation, pia mo e affection, mo e anga e tau ongo, koe e tau mua, mo e anga e te hanga whake, te moi, ke te turi i fua, ia fo i whakaukau, pia mo e anga e te whakakaukau le rei, mo e uhinga le rei, cognition, conation, mo affection, na pe whainga ni i o rau whetui aki tatau pe, pe whainga ni i ko whapau ki e whamawawahai ki nā tolu,
pe fainga ni I ki muini mai o kia e whikau ake e ua koe koe taimi na mālohi ia e taha vai vai hake e ua koe e taimi ni mālohi e ua kai vai vai e taha kai ke kou lawe I foki he tau tā mo e vā e tau taimi ua ofi e ne ta alo mai koi ai o kou wha mālo atu ki homo mea mai ki he polokalama ko ia ai university lo au ko i vavalo whakaelo au ki ono aho. Paka polokalama o ne wheinga ke omi ngahi civilise ke motu o siofi ahanau ngahi whaitatau ia e maari e neongo e whai pe mo e lawe ki ono au keke. Ko whamalo atu homo mea mai. Ka mo mea ko e konga uaki a e polokalama o i vavalo whalo au ki ono aho mehe university lo au. Tui kakai te ua ue Tui haa mea inga tawhe Siua no au e maha ope Tui haa mea inga tawhe Siua no au e maha ope He mana he kela ni tumutumu He moala lahi e kua whawhangu He koe tau waka toi kuku atu O tau kari ai e kapu kapu He pei e kei ki whakatalu talu Koe whare lalawa e